Ache Sunkokra eba a York morning show no so yede nyame ase ewo ne hweso pa or de ahwe now and then one my nkwa chese ahodin ewo mu pa York morning show ena weni guso a wo hwe ewo HYTV so de say entertainment never die his ye gigi weni no na esan kire nyoma ekoso ewo oman Ghana mu eye aban mu nyoma ye sikasem no kwan ye sikasem no afaso akosi ene ade komodie bebre ewo hanma ye ne obedi ewo York morning show so within the OKAMAFO CLEMENT time no about 7:40 pepepe ntino ye sha say no na ye kai was say but modern answer obeti akọ Facebook afa so YouTube honum na wadi echi wo HYTVGH na woni edinsa wo so na bibia so etimi akoyi but modern answer what the comment no ebe ba na matimi akenkan ama ewo dwumadi ne so na ye sha say no and then in Komobibre or maintenance, mini will be ewa hanum say ye be kwa NDC MPP for one delegate conference no any ade nyoma bebre na ena ye be di ehun enkomo ne mu me ne wo ebe hyase every a year apomode ho nsem na ye di nkomo last week no okay say ye betina say no ye kasa efa ye family plan ho kofo bebre na ena frefre bisa questions ni bi nanso anu yi no ene madam Wendy Sopa ewa harma ode anu yi ni nyina ebe ba be som yen anopa yi madam Wendy Sopa midwifery officer chese enya agro adwuma pa na HYTV de yen kwa yenya yentua ho kada I say obi akọ asori a otu ase what do you su a che me kwa ene yenya no fo a chese odi bia o wa hanoma opportunity area mu nsumo de bia osom yen e wa hanoma ti wo so we bia wo no obompaya na wabompaya man se ne di bi obenya apomuden abetina nti wapomuden hu nsɛmti ene ye wa hanoma ye kasa fa family planning ho last week ye kasa fa infaso ahodo a e wo family planning ho na nde ye be kasa e de afa family planning no types ahodo one hwe abedi se we de enye wa onimu mu nchirimu a we kasa family planning sebe ya de ginger bi ina ebedi nkomo na afedie ya to nkomo so afi horo mema madam Wendy Sopa akwa na afedie ya share nkomo di nse mami akwa na bibia woko ina de we ma wona oni se kakra wa ina edi nkomo for family planning no se ne wo de sha se last week no e be se wona ye to aso free family planning no ahodo a ye wo ewo eye mwangasa mapumudi sene mwamuye mwenyewe yo ndasi pa yechia yetifo nso anape se na otwetwe mu ne ka emfaso ayenya free family planning no emfaso bebre na yenya free family planning no na mesama yehu se family planning no enye se odi edronko a ekọ widi nim ene chese ye family planning but se wa obetina se atoto wa brabo ana kwa be fa so abetoto obetete wa wo obetumi the natural way aye calendar method ene ye be hwe ahoro na aye wo no ahoro no and I say types of family planning na aye wo no ye was short term more short term yeah ye was long term and I work permanent method wow short term yeah long term and a permanent. Nature say long term no so we yes okay nti ye ka short term na ye be ka short term ni bi short term no e bi ye pane a ye wono bosome miensa ese enche bosome miensa bia wo se woko na woko wo sa pane ye wo ba ko ye wono bosome ba ko okay eno so ye short term ni bia bosome bia e wo se woko na woko Mimeu e pinchirum kakra was happening for that short term then it cost was amre sa bosume miensa de no ebe bo ho ban bosume miensa a won fa efun woni okunu beda na so ni nsen bia for bosume miensa okay o wansa na anase uwia obewo okay owa ebe ma o date a bosume miensa ntem no be san ba be wo foforo na se bosume miensa bia no da pane so a o asa bosume miensa ne mo ono okunu ebe nya nkita hodi na so ni nsen bia emba na bosume ba ko ne so saa eno so be wona bosume ba ko bia nti be fan se wawo ene
Bosumi ba kuntem no obesan ba abewo. Okay. Sina no be money date. E be money date dia. Be wo panel. Yeah. Okay. And I walk pills. E wo pills a ye fa ne de bia. Eno de bia we fa ba ko. De bia we fa ba ko. Cycle ni na ye bosumi. Na wo hwe box ni ma hye mu miensa. Enti no obenuma ye wo sene atie. Obenuma ba e be chechew. Nti bosumi ba ko wa wie ba ko na wasa to aso another one na wasa to aso nti sound paper ni mu a na wa ba ne asa ma obi dide bia no obewo sa wenum sa drum pills no ni na ne se obeso bo ba efri ni nsem unwanted pregnancy no mo de ma omo so pane na se mo hwe onipa no ni na pomudi na mo de sa de no ya ye be hwehwe ye be ye nhwehwemu e wo wo na ya hwene ene wo beji na ya boa wo maame no ama wa make informed choice obi ono ba no wa na dwen se be de bosome miensa de ana me kwa akọ na so bia ye hwe wo history ye tie wo nsem na ye hwe wa pomode na e bia no emmoa wo ye for so nka njo se yewe but ye be boa ama wo wa ye wa make informed choice e be boa maame na nkasa and the short term no eno bi na ma cheche ye obosume nsa de wo ho eno no bosume nsa bi abekwa ko pane no ba bosume ba ko de obosume enu kra so de wo ho ene ye wo pills ya ye kan ho asem eno so wo na ye hwe o kan long term ye hwe no so ye wo long term ye frɛ ba ko IUD intrauterine device eno no ye de to ya wodi ani IUD intrauterine device nti the two awodi ni abra eda awodi ni mu want to be M5 nti no eno no does it come with surgery and like operation operation bi ani ho eno an say ye wo kwan aye fa mo mo kwan mo ya mo ya for awodi ni e be kwa koda awodi ni pepe eno etimi di 10 years na eda awodi 10 years did 10 years no pa on was 10 years was 10 years so ye crado so wa obeba ne ya yesan eyi ama wow yes na eno kran so no non hormonal eno sa de to awodi ni no hormone bi anim nti bosomi so abebu nsa pepe ye bra be bia so on five nti no sa de no obia ne bitimi aya na it depend nti uba ye be nhwehwem emu se wo betimi ayewe ana wo betimi ayisa method ungacho sample di ni bi na nti intrauterine device nti IUD wow eno no device amode betu ni pa yem sa ena wo yem wa wo die sorry wa wo eno no sa ha ni pa enya ne bibia wow na je say ye ma me no mfo yo mo na mo ebi no ebi she bi no mo a na sabe kwa mi she bi abede ho wow ele gana ya kweli yeah ya kweli ba because me maintain we in pain okay ebi amenyo ba intina ebi maintain but me ba ye hwe permanent one okay UDS no we on we no na long term long term sorry long term okay first one the UDS yeah IUD sorry yes IUD second one so ye won ya de sha implant ye de sha yensa ti ye ma skin so kakra the room ye de ade ne room yeah nti lipa no kra onam kra wo se bibia hye no ho no de nam eno so ye wo 5 years so and I work 3 years wo and I say I say 2 years nso wo obi kasi mba mo hu ye mu aweje pa because say ona give you harum of you okay normal it is said that wa wodi ni mu na normal normal nti no so no semre ni nso ye kra na opese ukoyi a ade ba ko e de wo family planning method ho no say emre ni nso ye opese uko wa hye IUD
wash implant obe ana wash jadel obe se okuyi a okwa ebe yi ama okay ebi a wono kunu hye se o 5 years na ebe se o basisi a no adwe na sesa se o sisi ade onye 2 years a obe o no problem o dey bra clinical ebe yi ama no akwa akọ wow yeah, they are test you say because I do have cancer. No, me say I'm okay. Me obantia because me things are saying we na me efshi. Na me say be I was side effect be near there. One say bibia ni we say 100%. But family planning no. Eye na edwuma pepe na so new activity bi o wa e bi a why family planning na ebeba. Ebe yen sunsan so. But anya ade a ebe kun ana ebe ma o yare. And also eka no. Alright. The first work as for IUD. Yes. And second one was say implant and jadel. Okay. And the next one here. Se no ye visa long term. Long term. Ye be permanent no. The was say UDS with me 10 years. Yeah. IUD with me 10 years. 10 years. And implants in the video. Yeah, or 5 years or 5 years. Yeah, or 2 years and so. Wow. And 3 years. Until there. Oh, and I'm no. Even though you say 5 years and I 2 years, one casa, we are ready. So, if you are 6 months, if you are going to be 2 points, also, if I say, minimum, you have a chance, 6 months, crowd bar, you be a man. Wow. You are what the young permanent, you are near because of first castle. Yeah. A permanent, no, and almost in the Yama, a man and a man. Not just a family planning, no, remember so. Oh, yes. Wow. Yeah, vasectomy, memano. You baby or what? A doctor for no, a better tree. Oh, okay. So, a doctor for no, a better tree. And it's almost a try. And you know, and they good board, you can say. Yeah, women now. Yes. Wow. So, okay. Yes. Until we share permanent method now, sterilization or tubal ligation or vasectomy. We no much or much a brofono, but you bet it me and Sunny Muamay. Aye. Okay. One say, and an amateur memano. You baby or a doctor for no ebetra. Baby a spams never fat. Oh, tube be or spams never film. Now it to me alcohol. Or ban home, or betra. Na, my directing of one, so baby, I be channel, near teacher, and tonight there I bet in whom soon bet me free. I call fat tube in him, I call ban home. That's what I say. And a man is so dear. So, maybe some interest be on. See, anybody produce here, that's why it's me and release here. Is one wedding? And Yanishy. A baby more in say, I didn't say, a fat Mefasa Homa, and a famutia cop baby, into a cha baby. It's automatically no, and cop or banning, and conco fra or ban whom in Suno and Luciano, now Papa ye eba. And now most more friends. Yeah, vasectomy. Doctor, for emotion, I dare consider you. Intino, and only your obey man again. Yes. Young man, A man and so might be me, I'm afraid. Yeah, a man and so say, dear, no. Yet to treat baby, sir, I would dear no. You try. Yana man because I could name my wood dear, you could name my wood dear no. And yes, I did say, yeah, no, baby, I want to know. Name. And also tube na any picture. They are to train. So, and no chase a some operation mean a minor operation. Baby can crave incision to even obey. If you will cry, one hour to me here, a doctor phone and a doctor phone until no to me a Emma. Wow, what I say. And you know, say you'll be on man. Maybe such as way. Is it the same as Obia walk or a doctor for shower or will be now will be a man having to almost trying to walk? Ye no, a come.
ye wo difference bi mo obi wo ha okowo ja obi wo ha na okwa ko so ha okowo no na ebi a ne ba me fan se osododo osododo na na awode no ebi a pai okay na ne doctor say o awododo nti no na ne yefun no akasa awode na akasa ebi yefuo eno wo okay ena ye wo se ya chichire wo share pictures e wo TV so ya be won say tubes no won say fallopian tubes no baby o e wona ye chichire aha nti it mean flow from that point okay and so be fa the fun be no kun be share said then won't me fire fun but there are some precautions you e bia ye ma wa e be ka to say be ma no e was say wunya some ejaculations bia be 20 and sana sa nsu ne wo mu dada ni nyina ye den afiri ho enti ye wo opa ye wo de be entertain de be ma you be wo kra it mean kan wa no oh yeah e was say oba office na ye church yeah na church ye nya ye ma ope ye wo instructions ni ne o ma ye be church so kwa ye we menye say I just say what you say ansana bibi to say me san komechi bibi to say short term no e bia nde waba be short term method ma wo pane no automatically no pane na fe na e kwa akoye adwuma e wo widi ni nti o say me ma backup method okay nti wa wo pane bo me ensane wo kona bia no kunkuhia obetumi afa yefu okay nti no mema backup a meka cho say o say use condom for some few days sana na start ya be do na aye adwuma kama na afede wono kunu nada mfa bibia enka okay my hwe question we sa family plan we buy any use then the types the especially with the 10 years there no go for abuse in pound oh abuse no say ade no wa hye eno kra no nkofo bebre no ya na omo nya nimde no yie enti obi bo ho be ka so 10 years ne de koma wudi ni no ebe we omo wo misconception bebre wo aha nti omo ba ye clear misconception no and say nkofo mu say eyade a eboa wo ti bebre so age atoma omo eye ma mi hwa de moyema awarefo anase moyema obi akeke oh yeyema awarefo yema obi a ono aye krado say oba be family planning te say e bi akola bi wa ebu ma ye nkola ye omo wesesi e bi mu ti basa oh akola bi o wa bibia ni wa be ya mana enso ni de bibia ni wa obe ka obete abofra bi o ha o mema be bro de wo ho se ode be kwa kofa emprewani nsen aba na obe family planning na mano de yin na ka obe ana say o go school o plan no be mienu miensa wan sho be kwa akonyem nti wa pa say ye mana hallelujah obe ya mano ya se ne obe bo ne ho ba e fi emprewani nsen ho bi a onyem nso a onko siki advice papa be kwa kono medro ne bi a wa hwe ne nkwa ye resika sem ne wo sa long term short term ya ne body family planning bia ne wa ne boye de wow to fobo kra family planning bia ne wa ne boye de ni nyina wo fom wo fom kra me ma on price but ye range no e bet me I exceed be 200 cedis never kra 200 do just form as we kind of go start sunlight wo mo and your bra family planning ya dey ane bo nye dey because aban per se yetumi ebo ye ho ban wo ho na yetete ya wo mu na yenya apomodin aha fa so bebre wo so dia ye kan bebre sign wo ansa na e be ko ka se mu na ka se aban per se ebo ye ho ban we family planning no eno so she we ma na NHIS family planning she oma fa ho kan bebre nti bia so okona nkoya bibi kitue bi ne bia betia wow yenhwe enkofa be hu family planning we
ebi a mo ba mo no ma bi hu say so mfa so ehun say na ayo de ye metimi amboy mo percentage na bebre hu na first no misconception it does as say ade enchechemu health education ne outreaches home visiting ne ade no amankofo bebre ne bi ehu mfaso a ewo family planning yenhwe mwanga sama mwo we know last one na yako mwa kumbia so aya families no mba won man kita on gibe na ya ekoso ebi no won man to ko mu ana se ebi won man we peso ye senate ewo ho bi o ha oba no ewo bebre opese otete o twa so kakra be man se chinchina na be ma onye family planning nti onu abe wia ne ho aba oba na ene na aka wate ase o madam ye chinchina me ye me na me se me ye ya man nti ne book crown fa go fi eda ho nti uba wa be wo wa de kole wa tro wa de ya ma o date okọ nti book no cry to me keep e ma o ha eno de den to kwa bebre wo fi because me man be in demand na man be so reject me man be so ka se kona kwa ye o se menye no wa san be wo no mo ne o mo ko sa obi o ha na me dey kai misconception na nkofo ekika se family planning aye me say family planning aye me say no me can say family planning no na me bisa question be say abra wonye family planning no na utinye wo ya na utinye etumi ye wo ya na wo ye mo nye wo ya but so far as obi akwa family planning ne say na ya kra wo say family planning na so hono kra wo say family no na ye problem kakra no e wo say ye de to ya adwum say ni paduane de e wo ha etumi ye mre so enye family planning no ne bema wa yare impo why family planning na wo how bia wo de bra so all right we shall for yedi inkomo pana enya asenketwa yedi inkomo efa eye family planning ho na menim se emema yeso yitimi ko ekoye family planning ni bi nti izia wo hwa omo jan cameras na chi ene ade nyina obi a ya aggressive so ko akoye family planning de betu mo fo ne se mo nware na eno ehu ene hia awusia mo ahwe wo Facebook no mo de asem beti be comment aba na mo aso a mo wo YouTube no so mo fam comment na bra sana jumedi ni be ko awie no me de ni nyina making kind ni nyina e de ama Hanyoke State abo afọ waso yasene Hanyoke State se me kan chere se e ba no sase a ne bo eda form de ya na che se wona ka che na ebi e wo nti bo woni anse betimi aba Kalabule Junction na wa be den wa betimi aje nkrata ne ade a che se wo so oye asasiura na yemfa onko wasasi so na afi so wo timi kosi wo dan na dachi bi no womba ama wo mu na se wo tena se dia dachi bi ni nsema e ba de nyame kwa na betimi aje ne bo da form me ngase oni sika me ame wa hai maje me di obia wo adwuma mu awia no aje ne de kakra bi a wo bia no e betimi ama wasasi ukita 1000 Ghana cedi mbonda ebetimi ama obi no watua nka ye ne kakra ukita 500 de ukita bia no fabra na afi de nkakra no yen spread ma on etimi eden etua ejuma bia oye bia no betimi enya bi bomode an frɛ won na WhatsApp 0243708485 0243708485 nene won entwetwe nkomo abusia yefi wono no na menkai wo said Madam Wendy Super midwifery officer a odi di juma ewo amanfom polyclinic na ende ebeda na sepa se otimi ebe kan ho nyamisha okwan se bibia unya adaje ebe kan ho nkomo no edoso nemu MPP for ne NDC for we say ye ni omu ekodi nkomo efa delegate conference awodo a ekoso